Zoram dung le wang Myanmar Manipur Assam le mun tina tanga INP thu le hlangai thatu te enzain chi bai ule Assam le Mizoram boy na thukal zel hi zui hlekila Mizoram lam thu thar hi chu chiar le ngai thak tur tama kan hrede vekinarin tun tumpo Assam lam bo ruak kan muna tangin kan zu hi phlek don nia nam ti nuam le kom nuam tak Mizo nam hi athui na zir phot chuan nam in thurwal kan ni zia tun tumpo na thuwa po hian lang chiang hle ani Zoram politics huanga puhola puramale pudu ate kan tan lam hi ain ang lo veka mase MNF versus ZPM TMO INC le MNF da tha Mizoram le kan melma ani to hi chuan koi kom thin ang main kan rerol thup mai zong ani hi tun lo holo se nidanga kan ngai san lem lo BTS chu soi lo an fan stepon Zoram tan kutzung pui an lo mangna sa ti kan muwa tranrual hunatan tunang ba ka hun tha hi awam to kher lo mai thei kan Zoram hi vai reng te pai na mangai ang bokin ratupa po ena mangaya kan tangkai thei da nero a hun le munazirin ain ang diak lova ramta na theina sang berhlani tum theu tengu Julai ni somni le pasaria Assam Chief Minister thu soikha kan la hreve kinarin oma Mizoram kong puidan cha ani lo nan kamimal tak point ka enzuyanga kandi niak nung kan zuyang tin an soikual vela aril rudik tak nilo mi te hriatalan moi tum na mai mani thiam in chan chop tir tum na lekani ti chu a fia hle ni somni le pariata tangin kong an dang ngala national highway ringot du tok talovin rail kong anti cheboka nithum aliam ta a chief minister chak takni tuma tui hal khan ka enzuyang ati po chu a enzui ta lem hleilova kong pui dan ti to pa in Assam mi te chu Mizoram zin lo turin travel advisory a chhuak tir ta zoka chu po ala du tok ta chuang lo vai phakar ho chuan Assam rama rui hlo tam takan man te chu Mizoram atanga lut angin Mizoram ti ming chiatan tum ta zel boka himanta sarkar kaldu dan hi chu akim jong un hoi her deu chu ni hi Assam chief minister ani atangin police te chu thu nei na sang tak pe in rui hlo chak takado turin thua pe a ma an lange ya man pon man tam naro ma se khang an man zozai te kha Mizo in rol na oma lang lem lo tin border vela an man hi soi tham po om lo chuti chung chuan Mizoram chu rui hlo mun pui angin an soi ta zo kani rui hlo an man te kha Assam chung an man vek ni si in Mizoram an pu duwa dikta ka soi chuan Mizo ten rui hlo tam takan lak na hi chu baka le laila pur lamani tlat silain min kap masa a LMG an mang anti le a Assam shot first Mizoram shot first ti lam hi apoi mo berlo silai mu khana tuma fu em ti kha apoi mo zok dai Mizoram police silai mu khan atum afua police jani rual chu an tlan che huma an doi lutuk tlan chiat na lama hliam somnga lain om phani kha COVID rilen wanglai taka Assam mi puite himna tura travel advisory chhuwa du mang ei lo khan Mizoram police thin urat tong buak ta ka wangin a department and call home and political affairs chu Mizoram lama zin vei wak lo turin thuwa chhuwa tirta ani Julai ni somni le pasaria press statement le Guwahati a thlen nuwa a chet dan hi a in zul lo hlea himanta hi na soi masak le nun hi engma eng to lem lo wani Assam Home Department thu chua hi hei a hian khir deu sela Mizoram Assam vai om zong po kolet le vek se kum khua in Mizoram zin to lo tur hanti phei se chuan in a line permit po kan mamo to kher lo mai thei Assam sarkar in ram aveng him zo lova Bangladesh atangin vai chia an lut ru renga tam tak chu Mizoram laman chhota thin bokani hi North East immigrants tam zok hi chu Assam ramatanga ludru ani de vekang Assamese Student Union te hi thang har sela adu om hle mai Mizoram ramri lama Assam police sang tel da a hian Bangladesh ramri lama da zok se Citizenship Amendment Act dawin an buai zui to kher lo ngei bokang voin Julai ni somthum po hian silchara zirlai engemaw zatin
Mizoram Sarkar chet dan du lo na kong zo inan lantira voina kal khom te hi Aritradar Assam University Students Council General Secretary Hluin a hawani capital point atangin kongan zo tana Khudiram Basu Statue thleng kalin heta hian thusoi na tepo nein hun anti to pani thusoi tu te chuan Mizoram chu rui hlo le ral thum tol ruk na mun ni in Mizo te atangin thil tha zir tur omlo ti ten soya India Sarkar chu Mizo te laka che fim khur turin andu thuan soi boka Assam chanchin bulian ber Assam Tribune chuan Mizoram Boundary Commission thu chua atar lang ve boka Mizoram Deputy Chief Minister Ton Luya Boundary Commission Chairman Nibok chuan Assam Sarkar chu Mizoram le Assam ramri buai thua dan manga inkhina chau thua soyani Assam Chief Minister chuan Supreme Court a malaka tum thu alo soi to a Mizoram hian a Sarkar chu Supreme Court in king tura a in pe thuina chang veni puton luya chuan Assam Chief Minister in Mizoram apu na chu thudik lo hulhualani atia Mizoram in Assam ram alu lova kan lua chin hi document fel fai tak kan naya dan anga in pe durin ka in pe atani atibok Meghalaya MP atong chuak veta Assam Tribune in atarlan danin Voin Khan Meghalaya Lok Sabha MP Vinci H Pala chuan Prime Minister Narendra Modi chu lekha thonin ramri buai chungchang a thlena Vincent H Pala chuan Assam State a BJP Sarkar a pian atangin interstate ramri buai na hi azual mai nilovin sipai chakna mangin Assam hian norani ti in Prime Minister Modi a hrilani Shillong biala MP tam thumlai tlingto Vincent Pala hian Prime Minister chu ramri buai chungchang a inrol vat turin angena tun naya Assam le Mizoram ramri buai na hian North East din mun a soifia hlea mason na natam tak thok ma ila ramri berafel lo chuan omzia nei thui lo hle atibok Meghalaya MP chuan Tripura le Manipur tiam lovin Assam hian state dangtenen ramri buai na anei vekti Prime Minister a hriat tir bokani MP Vincent Pala hian Assam chu ramri buai na amo phurtu bera angai veni hi July ni somthum tlaidar nga chanchin thar bera chuan Assam official te chuan Mizoram kong dan cha mek chu hli ani to thu an soya CRPF tam tak duty an omboka mase lir thei pakhat ma in Mizoram lu an latum ri lo ni in an soi a chan chu kumliam ta apokhan hetiang boruak hi alo om to a Assam official te hian Central Sarkar nor na awangin kongpui hitlang angin soi ma se Assam Police le CRPF ten ven himna an pedonem ti hriata ni lova tu man ris an langam lovani kong laka vice wal hovin an lo ti boy le thowang ti arin om hle ni heti lai hian CAB wanga All Assam Student Union in political party adin Assam Jatiya Parishad AJP President Lurin Jyoti Gogoi chuan silchar tlo mek boka Assam ram hum himnan kanin lungrual turani ati Central Sarkar chu ramri buai chin felnan ma ala tok lova permanent solution na om theinan eng tikap malak nge tum ti in a zot bok diktak chuan Home Ministry a secretary pakhat ve mai hian ramri buai hi a chin felpui arin om lo hleni AJP hi Bengali immigrants te dodal na wanga piang khania tuna Assam election a khan seat te pon chu ve boka ma se seat khatman latalo AJP president hian an party din chan Assamese nam hum him chu a theingil fel der to ni na langa Barak Valley vote telovin Sarkar na siam harzia a mufia to nyang Assamese centric party chuan a identity a hlo ngal der mai ni hi FCS and CA in mipui in ren chem turin angen Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan POL LPG bu file thil dangte thei topa in ren chem turin mipui te nge na ni hemi chungchanga thu chhuak an siama Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan tun hnaya ramri chungchanga Assam nen boina thar kan to lewangin kan nitin mamo chok lu na kongpui chu aral muang ri lova chu wangin mipui te nitin mamo po hun enge mo chen chu a khai lak thei ani ti ria in
in ren chem taka kan khosa ka tul hle ni antia Mizoram sarkar in mipui ni tin mamo POL le LPG po thenom state danga tanga chulu turin chak takin ma alameka amaro chu niang nar taka kan mu thin zat angkha tun din muna chuan kan phari lo theya tin sarkarin bu failak lu na ber rel kongpo asamram chunga ti chiat ani boka wangin hun rei vak lo chu bu fai poron thleng muang dewarin ani antiani zoram mi puite chu ni tina kan mamo heng POL LPG bu fai le thil danga te po thei to pa in ren chem theu tur le mamo bak a chuanga liam chung tin separate lo turin FCS and CA department chuan zoram mi puite min nge nani Mizoram in COVID-19 pandemic nasa taka kantor mek boka wangin sarkarin in kai hruaina khautak standard operating procedures COVID appropriate behavior adwan zulzuin FCS and CA department noya nitin mamo tele emergency thila department dor du tetan online services link fcsca.ssdd.in dor theina asiam boka hei hi mangtangkai turin mi puite min ngen bok Deputy Commissioner Kolasip Thuchwa hi ilongai thachun zom le teng u Kolasip district huam chunga tun naya rabri boina chua ka wangin tu ma in namdang mi Kolasip district paltlang turemo achunga cheng tetan har satna siam zonga chet lo turani a hemikai noya Kolasip district chunga namdang mi har satna tok an omani chuan arang theyang berin an noya tarlana te hian thlen thin turani antia chungan thlen na tur an tarlan te chu lalven himiral te executive magistrate phone number 8974761551 ar vanlal duata subdivisional police office Kolasip phone number 9436142158 vanlal zoni Deputy Superintendent of Police Kolasip phone number 8575711742 khang mi te hnenah khan har satna om chuan thlen thin turani anti ni chu kan soitak ang khan mainstream media ten kan chanchin chhuah tur hi an hmungai mi ulova sarkar ai wa thu soi thei tur sarkar hian ane anga yani DIPR website a ni tina sarkar malak na le sarkar thu chhuah chiar tur oma karlaka english in an ziak vele zo thin boka DIPR department malak na tur ni om tak chu sarkar ngai dan le sarkar din na puan chhuah hi nia Mizo tong hi chuan kan ti ve thei maya Mizoram pon lam thil hnenah a in hnam noi to hi chuan kan boi ngal chuni der mai tong dang man chung changa hian kan official te hi an zei lo dewa anga kan DC SP le secretary te chenin hindi chu soilo luang zaya english mang thei hi an tam lo ang FM radio program lama kan RJ te hi an o om hle ani hi hei hi in soi chiat na lam ni lovin Mizo pum pui zirlai te thlengin kan chak lo na ni politician te hi chu dem turan om lo thiam wanga MLA an ni ran lova vote mu tam wanga lal khan ni maya Mizoram Public Service Commission hian language proficiency enin Mizo ba ka English le Hindi thiam taka mang thei te hi preference pesela state pon media te ma chon ngam tur tong thiam kan mamo tak zetani Mizoram Information Service alu tur chuan Hindi le English za pui om lova thiam le nal taka mang thei ngei tur ni sela tun boruak anga te hian an tangkai do ne mai indem na lam ni lovin du tho na lam kan soi kai le ni hi tun tum boina kha han enila boina muna om kan SP le official dang te khan thil khen dan kim chang takin mainstream media han soi se thil om ze dik tak an ria anga tun a hian support kan mu thangei bokinarin om kan chief minister hian a phak ang tok chon media te zo na a han chang ve thina alom om view mai midang ian chief minister thul e hla kan thretam zo ka chief minister hian Hindi le English thiam taka mang thei personal secretary amamo nina langbok a chan chu ama chief minister rem chan lo huna media te zo na chang thei tur le debate po lo tel ve mai thei tur mi amamo ni tin political party tin ten mainstream media a debate tel thei tur
Hindi le English mang thiam mi kan nei poimo ta hle mai debate hun reilo te chunga soitur langai tu achop angvel kha chu mi kan sel man tak tak lo kan thiam thu po kan soi man lo lek lek thina ni apoimo berchu was bir hosainan professor dawnge la fril angkhan media ten interview turan zon lai hian ke ti thei turin vantlang chung deuh te hi chu in ring thine la atha om mange tong kan thiam tok lo mai ba ka kan general knowledge te hi ala niam ve boka lekha chiar hi warila tong dang chanchin bu te po hi chiar tamila atha viu ome youtuber chen khatin mani thanem ngai na levin Hindi le English in thek top cho in tun tum boina thil khendan an chua an fakom hle mai ole INP Mizo channel thir tu te kan channel top thlenga min lo thir sak thina wangin in chunga kan lo me